from the bishops present. Ba prista ba diocese ya Mohale's-Suku ba atamele ba tise hlompho ya bona ho ntate Modishopo Thomola. Ka morao ho bona le bona ba matswallwa ba sebetsa di-dioceseng tse ding ba sale ba o morao ho isa hlompho ya bona. Ba matswallwa a kere ke itse ba Bishopo ba diocese ya Mohale's-Suku pele. Ba prista ba Mohale's-Suku pele ba salwe morao ke matswallwa a diocese ena. Ke a leboha ntate. Ya ileng a fihla mona pele ke ntate Rakgarebe ya sebetsang Bethele, a latelwa ke ntate Ranthamane wa Mount Carmel, a latelwa ke ntate Thanyane wa Good Shepherd, a latelwa hape ke ntate Thewane wa kwana Hankau, a latelwa ke ntate Moholontwane ka Holy Cross, ena a tlohang ke ntate Heisi St Patrick, eo ke ntate Mpunyana Motsebua, ntate Lekau St Patrick's Cathedral, ntate Mathiso Samaria Missioning, ntate Ntlhangwe Emmaus Parish, ntate Mauko Mofumahadi wa go Sagitau, ntate Gakubutu Umane Mount Olivet, ke ntate Phangwa o Sanjerata, ntate Lepedi St Martha Mofoka, ntate Matlosa Sebelekwane, eo ke ntate Makgetla Mofumahadi wa Maloti. Re qetile ka ba sebetsang Mohale's-Suku, ke ntate Moeti eo tloha St Leonard's Monkong, ntate Mohladisi, letswallwa la Mpharane, ntate Ramakatsa, ntate Kampharane, ntate Kapule, ke ntate Ke ntate Motlhokwa eo ya tswang South Africa fela letswallwa la mona.